Акын солгун тугудан үлелерген билһинерен да. Мен атым Николашкина Евдокия Анатольевна, биология учетының үлелибин. Бу хеваллагана арт зона айылға керек әйгеті денге кәлін тұрағат, оны білген оғалар бахастайын, бүтсейіндер ектірі. Акын солгун билһинерен да. Мен атым Петров Пана. Аутыз Б класска йөрнәбен. Арт зона туһунан кепсиин да. Бу маннар уйдамыт сагат сирен айылгата көрөргүт курдук бу манна жыл кемнере сагасы жыл кемнере уйдамыт күһүн онна сайын бу манна бартар уйдамыт кылгар онна үнәйләр кыһыл киниге килеллер ол кыһыл киниге Әсибил яқтын барар bu вақытына bu манна QR кодынан килен көрөкүтүн сеп, бит яқтын сеп. Бихе әсі манна пуфи коңор бу сетте бутылкыттан Кока-Колаттан. Бәгәтерин урохтун барар bu вақытына бассыкы бутылка крышкатын угагат онна дахаҗы тымныга 5-10 минуттага урагат. Ол кенеттен крышкатын сабагат онна батареяга урагат гитарырдыгы. Ол кенеттен скотч тугут онна юхайтигер картон урат. Онна таңаһынан бүрен кehagат. Онна хасты бар аурохтун сеп. Мактал. Акын солгун билһинерен да. Мен Замарчикова Айталинабын, 11 класс үрнәчтебин. Бу тух эйгага кәлен турабыты тух арт зоната. Биһиги айгыбит сахачия компания тыгар айыкахатын оголоро сайын айыкален үлилерин туһунан, оны бу сахачия компания айыкахатаден сорт тахарбытын туһунан капсехмын багарабын. Улахан макталын айыкахатын оскола тыгар уран туран бу сорту тахарбыппыт. Онна оголорбут сайын ай үлилер, хамнасылалар, онна түрүптерегер белахагалалар. Мактал. Бихи бастыга тапыт сбор болар, ол онтон бесейтан атыржах ыйгардылы хомян сагалыбыт. Иван чайы бихиге ардактах күнгө хомбаккара куранах күнгө хомыябыт. Кайда хомыяр бутер үһәттен тардан үһәттен алара тардабыт. Очаны барта комоч курду калаң халар. Мактал. Биһиги иккиси таппыт завяливание листьев болар, а потом мы будем кенттен отуттан төрдүн барганлы влагада хүтер. Онтон иккиси таппыт роллерга барар, роллерден аппаракка, роллерга биһи оппот эргиер, онтон ферментаторга барар, ферментаторга оппот ферментациялынан баран хоққа жебет, очоғына чайбет бөлім болар. Мактал.